ni mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri kwigenekerezo rya 30 Kigarama 2025 ni urugamba rukomeye ruri kuba mu bice bitandukanye. Fardc yongeye kwisubiza ibice bitandukanye, by'umwihariko turaza kubabwira ibiri kubera neza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mwamenye ko Fardc yasubiye inyuma? Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo inkuru yahindutse. M23 yasubiye inyuma, wazareno na Fardc bari gushaka kwisubiza Rubaya. Bihagaze gute? Ni bande bayoboye izo operation? Ni bande bakomeje gukora ibikorwa bya gisirikare bikomeye? Ibanga nta rindi, hari abacanshuro boherejwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigaragara ko bafite misi ikomeye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko mu bice bitandukanye bya Side Kivu urugamba rwamaze gupangwa mu bundi buryo. Ni igiki byinshi inyuma, ni igiki kigiye kuba ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kugarukaho mu buryo bw'irambuye. Turebe akantu ku kandi, turebe intambwe ku yindi, turebe kandi n'amanyanga akomeye akomeje kugenda agaragara mu bikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda bikorwa, aho bitangazwa ndetse bikanavugwa ko benshi bakomeje kugenda bagirira ibyago muri imirwano ikomeye. Undercover wacu uhagaze neza ku mirongo y'imbere y'urugamba aratubwira ibyiriwe bibera mu duce two muri segiteri Gatoyi, agaragaza ibiri kuba. Yambwiye uti amakuru naguha no kwihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zubu ibitero muri kano gace mu rwego rwo kwisubiza gace ka Rubaya gasanzwe gakungahaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta. Biragaragara ko abazarendo bariye karungu, bafite gahunda idasanzwe. Ni mu gihe kandi undercover wundi yambwiye uti abasirikare bakuru barimo Generali witwa Kigingi na Generali Mangara na Colonel BNB wa FDLR CNRD na Generali Mutayomba na Generali Machano na Generali Mangarazi bahawe amafaranga na leta ya Kongo ngo babashe kwigarura kara gace. Kuri ubu rero niyo mpamvu urugamba rukomeje, ibintu byahise bibashambaride, ntabwo byoroshye. Nuko undercover zivuga ku ruhande rwa Fardc muri mama 23 umusore twavuganye na no, it's not confirmed, we are here and we did some action like tactical withdrawal. It's not pushing, we are still controlling in tactical system. No kuyambwiye ngereranyije ibyo yashatse kumbwira, mbwiye uti ntabwo twahavuye ahubwo twakoze amayeri ya gisirikare. Umutwe wa AFC M23 kuwa kabiri wasubiye inyuma, ndetse biravugwa ko ingabo za leta kuri ubu zikomeje kugenda zishyira umutima kuri Rubaya. Byifashe gute? Nibyo tugiye kurebera hamwe, turebe iri kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa akantu ku kandi. Ngo hayi ikaze ngaho tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri uwo dukurikiye bwa mbere ufite ndetse abone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Ubundi bihagaze gute? Reka turamvura inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc cyatangaje ko cyongeye kwigarura agace ka Katoyi kari muri teritwari ya Masisi. Bikaba byemejwe ko bizabaye ku wa mbere kwigenekerezo rya 29 Kigarama 2025, nyuma y'imirwano ikaze yahanganishije ingabo za leta n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Nkuko bitangazwa guhera ku wa Mungu, ingabo za leta zifatanyije n'abarwanyi b'abazarendo zatangije ibitero bikomeye ku birindiro za AFC. Imirwano ikaba yarakomeje mu ijoro ryo ku cyumweru, ikomeza no ku wa mbere mu gitondo, kugeza ubwo abarwanyi ba AFC basubiye inyuma bava mu gace ka Katoyi. Iyi mirwano ikaba yarateye ingaruka zikomeye ku baturage,
aho benshi bahungiye mu duce babonaga ko dufite umutekano mu gihe abandi bahisemo kwisha mu mashyamba. Societe civile muri aka gace iravuga ko abahunze bari mu bihe bikomeye by'ubuzima n'imibereho, barasaba leta gukomeza gushimangira umutekano muri Katoyi kugira ngo abaturage bashobore gusubira mu ngo zabo batekanye. Baributsa ko guhera mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka agace ka Katoyi kigaruriwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, bikaba byaragaragaye mu buryo bwo kwinjira byoroshye muri utu duce twa Wariyo Yungu, Wariyo Uroba, Wariyo Rwanda two muri territoire ya Warikare. Kongera kwigarura aka gace rero bifatwa nk'intambwe ikomeye mu mugambi wa leta wo kwagura uduce igenzura ndetse yirukana mu 2023. Gufatwa kwa Katoyi kandi na Fardc bifatwa nk'ikindi kimenyetso cyo ko leta ikomeje kugaragaza ubushake bwo gusigasira no kugarura ubusugire bw'igihugu. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bifuza ko intambwe yakurikirwa n'ingamba zirambye zigamije kugarura amahoro n'iterambere rirambye muri utu duce nk'uko babigaragaza. Kugeza ubu ariko ihuriro Alliance Fleuve Congo ku mugaragaro ntabwo riratangaza ryemeza cyari hakana niba koko ryavuye muri aka gace. Gusa amakuru ari nuko abivuga, mu gihe kandi bivugwa ko kuri ubu igitero cy'ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi mu mutwe wa Wazalendo bashaka kwigarura n'akandi gace gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro ka Rubaya. Amakuru atandukanye ari guturuka muri territoire ya Masisi aravuga ko kuri uyu wa kabiri impande zombi zaramutse zirwanira mu gace kitwa Gatunguda munsi yitwa Bukumbiriri ku muhanda uhuza uduce twa Kibabi, Kinigi na Gatongi. Indi mirwano kandi yaramutse ibera hagati y'uduce twitwa Gatovu n'ahitwa Muhayirwa nkuko babigaragaza. Kuwa mbere nabwo imirwano ikomeye yiriwe ibera mu duce tugize secteur Katoyi. Amakuru aravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zobuye ibitero muri kara gace mu rwego rwo kwisubiza gace ka Rubaya gasanzwe gakungaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa Korta. Biravuga ko abasirikare barimo Generali wita Kijingi autoproclamé, General autoproclamé Mangara, Colonel autoproclamé BNP wa FDLR CNRD, General autoproclamé Mutayomba, General autoproclamé Machano na General autoproclamé Mangaraza abahawe amafaranga na leta ya Kongo ngo bashe kwigarura kara gace. Iyo mirwano kandi iranavugwa mingabo z'u Burundi. Amakuru agera mu itangazamakuru avuga ko mu gitondo cyo kuri umunsi wa kabiri yashoboye gusubiza ingabo za leta, Mamokrati yashoboye gusubiza ingabo za leta izigeza mu birometero 30 uvuye mu duce imirwano yaberagamo. Ariko ibi ni biri ku mbuga ngurukana bumenyi, nta official twigeze tubona ibigaragaza ya nyayo. Amasoko aratangaza ibingibi nayo ku mbuga nkoranyambaga tutabashije kugenzura mu buryo bw'igenga. Ibiro ni biri kwa mu gihe andi makuru akomeye avuga ko president w'umuryango w'abatutsi bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, David Karambi Fati, yasabye ko General Major Sylvain Kengebomisa atabwa muri yombi kubera kwibasira abo muri ubu bwoko. Ubwo General Major Sylvain Kengebomisa yarari kuri televiziyo y'igihugu RTNC kwigenekerezo rya 27 Kigarama 2025, yavuze ko gushaka na n'umugore w'umututsikazi bisaba kwitonda kuko ngo ntibizababyarana nabo badahuje ubwoko. Aya ni amagambo yamaganywe bikomeye yatumye kwigenekerezo rya 28 Kigarama mugambo mukuru w'ingabo za leta ya Kongo Lieutenant General Jules Mbanza Mirambwe ahagarika by'agateganyo General Major Sylvain Ekengebomusa ku mwanya w'ubuvugizi bw'ingabo za leta FRDC. Kwigenekerezo rya 29 Kigarama, Kalambi yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ibaruwa ifunguye amugaragariza uburyo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwibasirwa. Kalambi yagize ati: nubwo leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo uyu muntu, tubona ibi bidahagije bitewe n'uburemere bw'ivangura n'iheza riri mu magambo mabi yavuze ku bwoko bw'abatutsi. Uyu munyekongo yatangaje ko mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo, amagambo y'umusirikare ukomeye nka General Major Ekenge ashobora kwenyegeza ubugizi bwa nabi bukorerwa ubwoko bw'abatutsi bigasubiza inyuma gahunda z'amahoro. Yasabye umuryango w'abibumbye gutanga ubufasha kugira ngo General Major Ekenge afungwe agezwe mu rukiko rufite ububasha bwo kumuburanisha, kandi ko abavuga amagambo nk'aya
bakwiye kwamaganwa ku mugaragaro, abaturage bibasirwa barindirwa umutekano hagati hashingiwe ku masezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'imyanzuro y'akanama k'umutekano ku gukumira jenoside n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Turasaba ko mwagira uruhare mu gufata ako kanya watangaje aya magambo no kuyashyikiriza inzego z'ubutabera zikaba zamukurikirana. Umunyamakuru wa televiziyo RTNC wakiriye General Major Ekenge mu kiganiro, Joseph Oscar Mbari Kahinji, nawe yahagaritswe by'agateganyo mu kazi kubera kwemera ko amagambo y'uyu musirikare atambuka kuri televiziyo y'igihugu. Ibi ni biri kwa kugiye mu gihe muri Sud Kivu. Roko informa tubwira ko bimeze gute? Urugamba ari hatari. Ariko bwana Safari, niba ubinyemereye ntacyo bitwaye kuba wabivuga. Ubundi bivugwa ry'ikoranabuhanga ridasanzwe ry'izi drone mu makuru ufite nk'umuntu uri kuri tere, bihagaze gute? Ubundi biri gukorwa gute kugeza ubu? Nakubwira yuko ikoranabuhanga benshi abo shefu b'amanuza b'amasheferi abasa nk'abakomeyemo nyine muri guverinoma, yego, iyo bari kuvuga bavuga yuko n'ubundi iri koranabuhanga rikomeye cyane ryazanywe n'abanyamerika nyuma y'uko abanyamerika basezeranye na Kisekedi ibintu bikomeye cyane. Bivuze ko abanyamerika bahindutse abaterankunga ba Fardc muri izo operation kandi bari baremeje ko hagomba kugenderwa ku masezerano yasinywe. Nyuma y'uko nyine n'ubundi bakeneye diri ikomeye, buriya icyo bashakaga kugira agaciro muri kariya gace, yego, ntabwo bigeze ngo bita ku masezerano n'iki, kuko Kisekedi mu mbwirwaruhame n'ubundi yakomeje kugenda yagiye avuga ko atagomba kuganira n'umutwe w'inyeshyamba ni kuva na kera, yego. we n'ubundi iby'amasezerano byabaga ari nko kurangiza umuhango. We kubwe yumvishe babatiweho uko byagenda kose twe turakwirukanira ba 23 ubwo icyo twemereye tugize amahirwe tukabibona. Safari, tutinjiye cyane muri politique, kuri tere nize mpinduka zahise zamaze kugaragara nyuma y'uko ibyo ngibyo bibaye? Urabona nyine mu bigaragara 23 nge nari navuze n'ubundi ntihari bayikubise inshuro, kuko ni ibintu bitigeze bibaho ku mirongo y'imbere y'urugamba, bitewe nk'uko ibyo twagiye tubona haba mu bice bigiye bitandukanye. Wabonaga ko imirwanire yabaye byabaga ari nko kwirwana, kuko urumva bo ntabwo bagiye babatera bikomeye, ukabona nyine ibintu by'imirwanire nta mbaraga irimo. Kumbi bo bari bazi ko nyine inzira bari barimo yo kumvikana no kuganira yaba wenda yakomeza ibintu bigaca mu mucyo. Ariko bamaze kubona ko izi ngabo za FPN ndetse n'ingabo z'ihuriro rya Fardc zidafite imikino, ubona ko nabo wakoze kambanga nyine biri kugenda biba ni nk'ibihe imbaraga zongerewe ndetse n'ibindi byazanwe bitari bisanzwe. Maginga ya n'ubundi nakubwiye yuko abasirikare baba 23 bari muri no misozi n'ubundi ya Mitambwe na Pemba, yego Safari, bari gukora akazi katoroshye cyane. Bari kugarika ingabo z'u Burundi ndetse n'abaFARDC n'abawazalendo ndetse n'aba FDLR ku rwego rwo hejuru, kuko abari bizonze bazi yuko babapushinze bagiye bagenda impande n'impande, urumva bo bakoze kambaka. Noneho nimba bababwiye ati ibyo murimo mubivemo, ibintu by'imikino mubireke, kuko amazi si yayandi mwoge magazi, ntabwo bikiri imikino. Ni mu rugamba ubona ko rwahinduye isura ku maginga ya, kubera yuko abahungu bakomanda ba Fardc nabo nta mikino bafite, n'ingabo za FDNB bisa nkaho zafashe imyitozo ikomeye cyane. N'aba bazungu kandi nta bintu by'imikino bari kwereka iyi 23, mu gihe 23 yo yabagize ko ari ibintu bisa nkaho byoroshye nyine by'aho ngaho
ariko magingo nakubwira yuko makumyabiri na gatatu iri gukora akazi katoroshye, irasa nkaho yavuze ati nta bundi buryo twakoresha kugira ngo batumarire ku rucunshu, reka natwe tubereke ko ibyo bari gukora natwe tubizi. Urumva igikomeye cyane kinabangamiye cyane n'abaturage bari kugenda bahunga, abandi ndetse bashaka gukora serivisi zitandukanye zaba izo kurema amasoko zo guhaha. Urabona abantu buri bice bigiye bitandukanye, wenda sinzi aho muherereye ukuntu biba bimeze, ariko ubona ko abantu muri iki gihe muri ibi bice dutuyemo batunzwe no kujya guhahira mu dusentazi, mu masoko. Urumva nyine ubuzima burasa nk'ubwahagaze muri ibi bice byose. Nakubwira kuva mu Mugoroba, kuko nari nzi ko urugamba rusa nk'urwacubye, ariko urugamba mu magingo yaruri kubera Mugoroba. Urundi nyine ruri hafi na Uvira neza centre, kuko ni ku birometero 6 gusa kugira ngo ugere mu mujyi wa Uvira. N'ibicika cyane, nakubwira ko hari n'imbunda zirasa cyane zikomeye bashinze ziri muri Bahari Beach Hotel. Urabona ko n'ubundi ari mu metero n'ubundi 550 uvuye mu itawuni ya Uvira. N'ibicika nyine ubona ko bafashe imyanzuro ikomeye cyane. Nakubwira yuko no mu misozi miremire aho bashakaga kugaba ibitero ngo barokore izi bataliyani makumyabiri na gatatu yafashe, byabananiye ku rwego rwo hejuru, mu gihe abandi bari bazi ko iri huriro rya Fardc n'ingabo za FDN bari buhite bigarurira umujyi wa Uvira byoroshye cyane, kuko bari bazanye imbaraga zikomeye. kandi mu bice bibanza wabonaga ko n'ubundi byaboroheye kugenda bafata udusenta twa Mugoroba za Kigongo, gukomeza uzamuka wabonaga ko n'ubundi bari kwavansa. Nyine byasaga nkaho ari intsinzi ikomeye kuri 23 ku guceceka kwayo. Nyine byari byagaragaye ko abafaridesi n'abawazarendo rwose bari batangiye kugira intsinzi, bavuga ko icyari gisigaye ni ukuvuga ko umujyi wa Uvira uri mu biganza byabo. Urumva rero ni comeback ikomeye cyane 23 yakoze, ariko birakaze nyine, biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ni amasasu n'imiriro, ni urugamba rudafite imikino, ni urugamba ruhera ku munota wa mbere rukarangiza isaha yose ari imiriro, bikamara umunsi wose ari imiriro ku buryo bukomeye cyane, ku buryo muri ino misozi ya Pemba na Mitambwe n'ibicika no mu turutu duce twose dukikije umujyi wa Uvira, wenda gushyika mu mujyi wa Uvira n'imiriro. Nicyo nakubwira amagingo aya ngaya. Abanyatanzania ni igiki bamaze guhindura? Nakubwira yuko nyine aribo bari ku mirongo y'imbere, ndetse bisa nkaho bo bamaze gufata ikoranabuhanga ry'abo bazungu, kuko bo barasa nkaho aribo bari kumva uburyo bw'imirwanire, kuko n'ubundi bivugwa ko ingabo za Fardc zisa nkaho zo ziba zidashaka kujya mu bintu by'imirwanire, kuko aho bati ko turi kurwana na bene wacu, turi ibintu ngibi turapiki. N'ubundi ugasanga bo barasa nkaho badashaka nyine kwijandika, ariko nakuvuga ko ingabo z'Abatanzania ndetse n'aba FDNB ndetse n'inkoma mashyi z'abawazarendo zo zisa nkaho zazitanga morale. Bo bateye ubwoba, baracyaye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko aribo bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasubirwaho, kuko urugamba ni nk'aho aribo baruhinduye, kuko barazasana amaso ku maso. Nta n'ikirometero kiba kirimo mu kurasana, bararebana ni mu metero 600, 700, 500 aho ngaho, bari kurasana barebana amaso ku maso bose ku mpande zigiye zitandukanye, kubera yuko ubu
baje kuvuga ati n'ubundi icyatuzanye ni akazi, ikoranabuhanga turarifite, twebwe turagendera ku ikoranabuhanga bari kuduha, nta kintu turi. Urabona ko nyine bafite gahunda ikomeye cyane, ndetse abasa nkaho bari kuri pureshi ikomeye cyane y'abasirikare babayoboye b'uruhu rwera badafite imikino na mikeya. Ibyo bice biri kuberamo iyo mirwano yose kugeza ubu bwana Safari, abaturage baracyahari cyangwa bamaze kubivamo? icyo nakubwira abaturage bo ni uguhungira mu bice bigiye bitandukanye bitarimo ino mirwano, kuko kwambuka ko ntabwo byashoboka, nta mpunzi zicyambuka zijya i Burundi, kuko nakubwira yuko umuntu wese ushaka gukinira mu kiyaga cya Tanganyika, amadrone n'indege z'intambara zihita zishwanyaguza. Urumva nta bundi buryo bundi wakwambuka ujya hakurya i Burundi udakoresheje inzira y'amazi. Yego, ariko nta bwato bucaracara. Ubundi muri ino minsi intambara bwo igitangira ubonaga ko n'abaturage nyine bagikora passage bagakoresha amato bakagera, ariko magega nta bwato bukigenda mu nzira, ndetse n'abafite amabizinesi yo kwambutsa abaturage. Nyuma yaho n'ubundi barashe ubwato ubwari ubwa Kiliziya Gatolika, babwitira ko ari ubwa 23. Urabona ko n'ubundi abakora umwuga wo gutwara abantu mu mazi barasa nkaho basa nabo nk'abatuje, kubera ibyo bikorwa n'ubundi bikomeye kandi bifite ikoranabuhanga rikomeye ku rwego rwo hejuru. Ikoranabuhanga bafite riteye ubwoba, rirakontorora ikiyaga cya Tanganyika ku rwego rwo hejuru, ku rwego ariko ntabwo rwo hejuru, ku buryo nta kantu na kamwe gacaracara ikiyaga cya Tanganyika. Yego, nibyo bwana Safari. Tugenda tugana ku musozo, wenda ku ngingo tutaba twibutse kukubazaho, ufite update na watubwira? Nakubwira nanone yuko n'ubundi mu misozi nabwo ari ibicika, naho mu misozi ya za Minembwe ikomeje kuba ibindi n'amadubu n'intare nabo bakomeje kureba buryo ki bahatana noneho na FDLR iri gufatanya n'ingabo z'u Burundi n'abazarendo n'abasirikare bake ba Fardc, bari gufatanyiriza mu misozi ya za Mikarati ku rwego rwo hejuru, aho nyine n'ubundi naho hari imirwano itoroshye y'aya madubu n'intare bakomeje kugenda bagabwaho ibitero simusiga z'ingabo z'u Burundi. Bamaze kuzuza ibirindiro bikomeye cyane kuri Puweziho n'indake bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, bigaragara ko nabo bisuganije kandi bongereye imbaraga mu bigendanye n'imirwanire nyuma yaho basenye ibirindiro byabo byari bikomeye muri Mikarati. Urumva rero ni ikibazo naho gikomeje kugenda giteza akaduruvayi mu bice bigiye bitandukanye by'Yisubije, urumva nyine ntibyoroshye. Yego, bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.